CCTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Iran kalahir thama ka caka palang umpanyang ka bahe UAE. Kabatip kung ka Fujairah Petroleum Industry Zone. Pagka nejing ja, laingat kinong India kibatray hakatay ka jaka kilaman sao. Ka India kala penrem ya kaniging le ka Iran. Bat kalaong, pakaday ka ega bamlapan padiang. Unong aktian yung katanat Foreign Ministry, uran dihir Jaiswal, ula penrem ya jing hir thama ka Iran, hakajaka jong kiriyo pajba. Paulaong bakamday banhir na kathama. Handai lada don ka aka kapadon kaman penbej kadiling ba ka jingi keren penbej katangat ya dari jong ka UAE kalaong baka Iran kala siak khasan tali ki namding pa saw tali ki drone baka layo pen penbetay ki hasun handai uwe drone ulahap Fujairah bat ka jaka pelang penyang kala kemding bat ki don laingot kinong India ki batrai hakani ka jaka ki balaman saw ka Iran kampat syam lakantaj ni kubur padai maka ka bahir thama handai kala maham ya ka US baka UAE Pakim day ban lia eki bala ban poy siya kabakam he. Ang ni kusek ajku, ang ni ajek ongani ko mesoka. Ang habagak tin ke im kajai benriu ke im. Kaladon kataka Mikalia language act na do usnem arhajasang. Kuman penjishano kan. Ba min hakani ka country tari jong ubanaya yong ka bambut na tau April arhaja April. Na ka jing pen bana officially ba la shim ya kaktian kasih ke jongi bat kom juru kita ki garu bat kaktian garu pula sim ya kakom kataka official language ngas ngungu ngas kumburong ya kan ke kasih atau society bat ru kumju ya ka ajik literary society kiba submit ya ka memorandum sha ge government departmentally ngakot meeting mana haka bengyeshong di study nadu ka law department nadu ka arts culture nagi department iba per ngia discuss ngaong tongin talk ngin recommend sa cabinet ba ngin repeal no ia katuga ak kabarin bat ngin warna no daka ni ka way ka batmang daka bengiong Meghalaya Languages Act Mdeshu Meghalaya Language Act. This will ensure administrative inclusivity and language preservation. It will also ensure that communication is more efficient in government offices and other institutions. Akan direktur nama baca kunci sini mana boleh mungkin nama dia apa atau interview aku baca kunci nama mana dia mungkin cara dia nak cakap yang Nilai kuat syaba kaktian jungi kan yo no ke jingi tu bukura. Barkam tam bukan rong ka kenet ka bukura. Nri kalong ba dia umau jam ubaningkong menta ban suong no ba chief minister jungi ula kubur ban ong ban kaktin kasi bat kaktin garo kan long no kata kaktin bukura jong gejela